Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin Habibi Rabbil Alamin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu wa anil Barra' bin Azib lan saking Sayyidina Barra' bin Azib radhiyallahu anhu qala dawu sapa Sayyidina Barra' bin Azib qama jumeneng utawa ngadeg fina ing dalem kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi, rupane dawuh arba'un la tajuzu fid dhahaya. Arba'un utawi hayawan petang macem utawa petang macem saking hayawan iku la tajuzu ora kena, maksudnya tak sah. La tajuzu ora wenang, ora kena, ora pareng fid dhahaya ing dalem pira-pira kurban. Pertama al-aura'u siji hayawan kang picek, al-bayyinu kang jelas. Apa auruha piceke napa? Dhahaya. Wal maridatu lan hayawan kang loro, al bayyinu kang pertelo kang jelas apa maraduha lorone maridah. Wal arja'u lan kang putung sikili, al bayyinu kang pertelo apa dilauha putunge arja'. Wal kabiratu lan kang tuwa kabirah, wal kabiratu lan kang tuwa umure, allati la tunki kang ora duweni sumsum apa si kabirah, allati la tunki kang ora duweni sumsum apa si kabirah. Rawahu nyritakaken hu ing hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad wal arba'atu lan imam papat. Wa sahhaha lan milang-milang sahih wa hadis sapa Tirmidzi wa Ibnu Hibban lan Imam Ibn Hibban. Dari Sayyidina Barra' bin Azib. Nika perlu perhatiaki tentang ketidakabsahan dalam berkurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu empat jenis hewan neka la tajuzu fid dhahaya. Saya maksud la tajuzu tak kening, tak kening dalam napanya mana empat perkara neka atau empat aib, empat kekurangan neka semani'atun min sihhatit tadhiyah, yang dapat mencegah daripada kesahan berkurban. Berarti selain dari empat nikah, di luar empat benih termasuk aib, berarti sah. Empat perkara saya menghalang-halangi keabsahan berkurban. Hewan andi empat penyakit nikah atau andi empat aib kekurangan nikah, maka tak sah kurban. Jadi apa? Ya jadi sedekah, tak jadi kurban. Jadi sedekah biasa berarti. Tak hanya kurban. Nah, selain dari empat nikah tak termasuk aib, berarti arba'atul uyub, empat cacat nikah, mani'atun min sihhati tadhiyah, saya dapat mencegah daripada hewan kurban. Adapun selain ghairiha minal uyub, aneka tak terbilang atau tak termasuk daripada kekurangan atau aib. Sebagian ulama annahu la aiba ghaira hadhil arba'ah, tidak ada aib di dalam hewan kecuali empat hal ini.
Yani napa empat hal nikah sebagaimana jelas hakina nikah. Adapun jumhurul ulama ndak. Walaupun di luar empat cuma dikiaskan yuqasu 'alaiha. Yuqasu ghairuha. Wa dhahabal jumhur ila annahu yuqasu 'alaiha ghairuha. Pendapat jumhurul ulama walaupun tak pada berempat cuma dikiaskan dengan empat perkara nikah ya termasuk aib, berarti tak mengesahkan dek kurban. Tak harus persis empat nikah, kias haki. Sepada atau lebih sarah. Mimma kana asyadda minha au musawiyah. Yang lebih parah dari empat nikah atau sama dalam masalah harga, dalam masalah ngurangin deka daging dari empat nikah atau menyamai pada boy daripada empat nikah. Bahkan sebagian ulama tak termasuk cuma ning telok. Beda salah situ dari empat tak masuk jangan. Annahu yu'fa amma idza kana adh-dhahibu ats-tsalatsa famaduna wa famaduna. Annahu yu'fa. Sebagian ulama ada bu enje ning telok. Berarti tak situng salah situng dari empat tak masuk, cuma ning telok. Saya termasuk aib dalam hewan kurban sehingga tak mengesahkan daripada hewan kurban. Nah, pertama al-aura'u, pertama kita nikah hewan atau umbi atau sapi si aura pijak napa si merepata tak disah kecek bisa atau lebih parah sama sekali tak ketinggal si kanan atau bisa kiri atau menyamai dek nikah sehingga ngurangi dek harga si menyamai dek nikah mungkin apapun si berkaitan kelebihan mata au asyadda minha atau lebih parah dari nikah kedua-duanya tak ketinggal sekali ya tambah tak oleh nikah tak mengesahkan salah situ ngebene kapi salah situ dari empat mak badan yang hewan segawe kurban hukumah tak sah saya buta atau bisa tak ngetela salah situ paham ya nah. Kedua wal maridatu al bayyinu maraduha. Si nomor dua yang kita dinto adalah sakit. Si nampak sakit. Artinya sakit si sampai bisa makoros ke daging. Adapun sakit si tak sarah berarti yu'fa kena ngesepora. Al bayyinu si nampak sejelas maraduha sakit kering masalan. Tanda ngakan pan berapa nare sampai sakit tak sah. Ya. Tak sah. Mun saken jelas mun saken ampun nampak saken. Jadi saken ringan. Tujuan ngakan keng tak pati teges saumpama mbin tak pati teges biasa tek ngetek arenje nang tok. Sake biasa tak ada berarti dia sake. Tahu ning napa saken hewan. Tak pati bude penyakit remon hewan aja. Sebab kan orang dia. Macam-macam penyakit. Ada corona, ada embik jada. Tahu neng makin aja beda, can. Singa can, macan kening corona, nge tambahi nge swab nge. Macan je nge swab, okere lo nga terus tawa. Tak peluntus dia tak keben keng saking. Neng Ragunan Jakarta aja. Kalau macam neng majalah neng internet nika dua hewan buas singa terinfeksi virus corona. Udah remah tuh karantina. Isolasi mandiri, karantina, isolasi mandiri terus swab merde kero-kerelo. Jejel bismillahi kate-katan lah. Tertawa ngih
macan ben. Boten ten ketekan iya mon kenyang ketekan mon lapar masih orangnya kakan ring tadi akal banji entun kosa raja kasandi maji iri apa kenyang norot ada hewan buas tak ngakan mulai lapar sapa be kakan sih tadi akal sampean nih nah tadi sandi penyakit iki orang tiba de saking hayawan king tak sarah dokter hewan ini tak pati banyak spesialis apa ada kikaro le dokter hewan sini ketok mon oreng neng merepat tetok nih kak dokter spesialis mata nih kula polan mare sakit mata bude bagian retina bude bagian luar bude mata bagian dalam bude mata retina waduh mon tak salah belu spesialis mata neng mata tok subhanallah mata tok dokter tak cukup situng mbak spesialis bener dokter ben seroben ya neng dokter Mek Malang EY Center kasah kula to mandek kasah tin dokter kengan mapan macam larang ban mun mereka semak sakelan kak sini ketok kula aja nyium mari janggul pitabit kula nyemele dokter lake reng bine wan ora tok ceking tak norong kok mele nah bodoh spesialis jantung bodoh spesialis dalam bodoh spesialis napanya mana saraf masya Allah ternyata hewan tak pati beda dokter spesialis dokter sapi tak kalau suntik detok ji dokter sapi suntik gila wis jogoh ngakan boleh lah karo orang nih kasih banyak penyakit lah berkena channel Habib Abdul Haddad al-bidar qabla al-fawati innama anta urdatul afati bersegeralah tulian sebelum ban ketinggalan innama anta urdatul afati ban sasarna penyakit lah can beliau sandi penyakit re ban lah Al-Haddad berada Al-Haddad ni gak maaf merepat duaan tak ketinggal merepat duaan Al-Haddad ni mulai ki bayi sampai sepo tak ketinggal cuma karangan kitab luar biasa mak bisa ngarang kitab kulan di kitab Al-Haddad ni silsilah banyak bada Risalatul Muawanah bada Sabilul Iddikar bada Nasaihud Diniyah bada Al-Hikam buncak kitab-kitab karangan-karangan dari Al-Haddad termasuk Wirdul Latif saya baca Al-Haddad ni karangna Ratibul Haddad saya terkenal gak mah bada negara pasti bada Ratibul Haddad India, Pakistan, bahkan seluruh dunia bada Ratibul Haddad. Orang nggak, maaf kalau saya buta ketinggal, mereka duga aja. Tapi cak ngeremeki orang sendiri penyakit. Cak tanya sholat tu sampean. Setiap masjid sholatin 300 rakaat. Cak tanya sodakon sampean. Pas baca apa ngarang kitab, baca apa ibadah. Beliau ini luar biasa Al-Haddad nih. Luar biasa. Beda orang yang tak percaya jadi kebeli Al-Haddad nih. Beli apa aja? Ada, beli kata aja tak percaya. Datang ke majelis Al-Haddad cuma ngetes, terus tawa, beliungku dah. Lah ning Al-Haddad nih kan ning Zawi Al-Haddad nih kan setiap pengajian beri ngenom. Tahu ning mungkin beda sih. Beda. Kan Nero Al-Haddad ya. Setiap ngaji ini beda ngenom mah. Ngenom. Tepak bejen orang sing ngocak tak percaya jadi kebelian Al-Haddad nih kan ngenom mah. Beli wadah bu. Karena ngenom nih kak menengkasah benih gelas per gelas benih. Jadi ngenom gelas hitung raja keroyok. Tak ada selain boleh. Jadi gelas hitung keroyok nih kak. Ngenom. Bejen nih ke sing ngenom mah. Congok bedelala nih gelas sebeen jan. Bedongku, doh, mak bedongku jangan. Padahal tak ketinggal belum. Bon orang jauh, budi. Al-Haddad beda ada. Cik langsung ngenom, congok kendu, bedelalan din dia gelas sebeen. Bedelalan nongku pak. Subhanallah. Ya, tak ketinggal merepat tapi luar biasa ketinggal mata hati. Mohon gue disampaikan kan mata sejerna, mata no jerna. Keng ate na petang. Innaha la ta'mal absar
walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mereka tidak buta mata tapi mereka buta hati. Maaf, merepat tak ketinggal, minta tonton do orang bisa, Pak. Terakhir kok norok ngaji, depak. Terakhir kok hadir majelis maulid, hadir majelis hadrah, hadir salat berjamaah. Walaupun merepat tak ketinggal ki bisa tonton, ki mula mata atin saya buta. Masih seret tak ada gelem. Innaha la ta'mal absar. Mereka tidak buta mata, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mereka buta mata hati karena atin dengan di mata. Berapa orang yang hafal Quran dengan keterbatasan nggak nikah? Berapa orang yang hafal ribuan hadis lengkap bereng sanad tah? Berapa orang hafal Quran bahkan mungkin ribuan bahkan mungkin jutaan umat Islam dengan keterbatasan penglihatan nikah mampu bisa bukan hanya membaca tapi menghafalkan Al-Quran. Allahu Akbar. Sinak jernak kada baabeun. Selemper tak koper. Ajib. Selemper Al-Quran sehari semalam tak koper. Dekik kaki mula tak ngetelak boleh. Ibadah orang siapa keneng mata tak ngetelak situng dia. Jah beda orang nambong iku lho. Lek keneng pako mata nah. Dia tang telak sopo ku keneng arjo sakit jan. Terbere seban jan kula. Ku yai tak kuat yai kuat. Yot mati. Oh nambu mari mula baen bare. Alhamdulillah nang ngaji tok ni moro. King tak moro nikah. Abid proses iki. Ya mantar bare seban tak tega kula ciyo manja dan kula tengok keneng letek pako nika pon bula maraton sehat abali oneh pon ngaji anu sebarang tapi tabit siapa main domino jajan kok ning ada demat aja letak cocok bi bentan aja dengko pas berempat nek mata-mata nih kira-kira subhanallah beda bulu kecek sampean ada bulu kecek sampean jeruk pentok ebri bulu kecek bi Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ebri ales pantes aketep bayang aki mun saketepan 1000 ayo aketep 1000 aketep telodi dia tok ban oleh di memajar ban nikmat mata nih kapon luar biasa mereka sandi mata mempongki ngetela abes Al-Quran neka mungkin bodoh reng tua nak abes nya mempongki andi merepat nah tadi diantara na hewan se syukur dak Allah subhanahu wa ta'ala ki adi merepatnya alhamdulillah king banyak orang andi merepat tetapi tak bisa memandang la yubsiruna biha dengan pandangan matanya mereka tidak bisa membedakan antara sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Berarti tak buta mata tapi buta mata hati. Naudzubillah. La ilaha illallah. Wal maridatu penyakit nomor 2 sakit sejelas. Sakit senampak. Mun tak nampak Ustaz. Mun tak nampak berarti tak sarah kisah hukumah. Tapi mun al-bayyin maraduhu sejelas ponan saken jelas tak sahukum hewan gila yang kui gunaki untuk melaksanakan kurban wal arja'u al-bayyinu dil'uha hewan saya potong sokonah saya nampak saya tak nampak Ustaz saya tak nampak berarti sah gerang gerang mun saumpamana col bi kancana abon paling budi ya mun saumpamana col bi kanca-kancana sesehat sokona abon yang dibudi tak bisa medek nika berarti ampun ekoca tak mampu muna tak sai kebe hewan kurban ta'akharat anil ghanam al-akhar tadi jauh kajen wa kancana berneng perapatan ruak ki bode dina saumpama embi indria ota besapena karena tak kuat jalan sakit tak bisa polong bisa kancaan berarti nampak ponan
Saumpama akhir-akhir nang budi nang dibudi ku tibi, tapi ki kocak apolong tetap sah. Tak nampak berarti. Mula nampak cacat mau nampak nggih berarti tak sah hukum. Paham ya? Nah, nomor 4 bener, nomor 4. Wal kabiratu allati la tunqi. Umur ketuan. Musa ni kebe kurban tak sah. Mun daki ngeneng. Umur tak ngeneng. Jak semongko oreng dile. Ketuan apa? Tak kening kakan daging hewan tua ni kapona. Nyelkan-nyelan wis liak mau ketuan. Masih orang jadi kia. Mulai ketuan yo wis. Umur tua. Tak kening kebe kurban dia. Masih lempo, king umur apun kabiro. Isro ngakan akepek, tak gelem. Tandek ngakan hewan, ketuan wis. Aren duduk, umur berapa tua berarti? Mulai tua ni tak kena pak, tak kena kebe kurban pak. Ya, ketuan tak kena kebe hewan kurban. 4 nikah. Tua king tak tua sahara, hanya tua king tak kabiro, tak tua sahara. Kan tambah tua kan tambah muda. Hewan ini ketambah sepo, tambah tua, tambah muda, tak tambah larang. Benian bareng buah-buahan tua, ini berarti larang. Tapi mon hewan tambah tua, nah, ini tak apa nyaman ngurangin kerge. Nah, selamat Anda terpilih menjadi kulit yang terhalus, apanya mana, badan yang tergemuk, sehat, kuat, tertanda panitia hewan kurban. Opo jadi orang yang gawe kurban tertanda ini segrimesan, tertanda hewan ngaku keng menang lomba sabun, kulit terhalus, badan terindah, terseksi, mapan. Utak dibudin tertanda panitia penyembelihan hewan kurban. Kare bunga semocah. Bodoh siapa nak kirim sini ke ning anu ning awi ageja ini. Selamat Anda terpilih pemenang. Kulit halus, badan gemuk. Utak dibudin tertanda tunggu kedatangan kami, tertanda hewan tertanda penyembelihan hewan kurban. Wah beli orang. Di cek nyaman saya ni kocak mapan bener orang kadang beli gini kok. Nah, pon dari hadis nikah menunjukkan bahwa orang bersedekah nikah cek salah-salah. Cek dan tek sambian busen baru bersedekah. Cak dan tek sambian tanda baru bersedekah. Nya mau sedekah ni kenyaris sedekah yang paling terbaik dari apa saya kandi kulit sambian. Belajar, masih saya ngocak bener engka kain rosen mol pol lagi bo nya mol pole bagi ke bo keng yang mau beri anyar ki ya sih anyar keng mau nanyar tok rugi ki yang kau mau nanyar tok keng rata-rata lumrana orang nggak sedekah ni ke kipol more yang kui mol pole bagi lumrana mare ngakan haja pon letak yabi baru bagi kan senikah fese deki mulai carpet haja tuh tak baju sabak kumplung sabak ke kota amal benih sini ke agama ni tak ngat sampian sedekah sakone syukur ni ke paling terbagus terbaik dari napa saya kandi sampian tak harus banyak lebih bagus banyak sakone tapi bagus ni pun cukup daripada banyak tapi tak bermutu. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Allah Ta'ala tabu lan tanalul birra badal tanalu nala yanalu masuk ke fi'il mudhari lan tanalul birra maknana tekan kasih besok
ora bakal iso memperoleh. Kamu sekali-kali tidak akan pernah mendapatkan atau meraih albirro, kebajikan atau kebaikan selamanya. Lan masuk ke fi'il mudhari, lan tanalul birra, tak bakal memperoleh albirro, kebaikan. Apa albirro? Wahwa al jannah, tidak akan meraih pahala yang terhebat yang kita ke sya'arab al jannah, swarga, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu menginfakkan mimma, dari apa, tuhibbun, yang engkau cintai. Kurban, nyari kurban sebagus hewan, sepaling larang, sepaling mapan, bener sepaling muda, sepaling mapan, saya kurban lagi, saya keluar lagi, saya sedekah lagi, saya infak lagi, ini kau nyari saya mimma tuhibbun, sepaling kecintai. Nih, setelah al-imam, setelah Sayyidina Abu Talhah mereng ayat nikah saya baca tining Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan Abu Talhah radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang daripada sahabat Ansor. Sayyidina Abu Talhah nikah andi napanya mana, andi kebun kurma yang paling ia sukai dan yang paling ia cintai nyamana Bairaha. Nyamana kebun ini ke nyamana Bairaha, kebun kurma paling menghasilkan kurma terbaik, paling bagus hasil kurma, paling manis rasanya, dan yang paling dicintai oleh Sayyidina Abu Talhah. Tak jarang Sayyidina Abu Talhah nikah tak sadar cek bahwa arene ke bekal terbenam, arene kampun lingsir asar, yakni pun sampai ketela bereneng daun-daun gela ampun terhalang oleh daun-daun, saking dari cinta nada kebun nikah sampai kelopain cari lebek tu asar. Ben kebun nikah persis adaan Masjid Nabawi. Ketika Gusti Kanjeng Nabi RW taki tini Sayyidina Anas bin Malik, Kanjeng Nabi membaca ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, maka Sayyidina Abu Talhah mancung ya dan Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, dan kaulah andi kebun korma nyamain Bairaha, aneka adalah kebun saya paling kau le cintain, saya paling kau le sukain, mangken yinfakakin keajunan ya Rasulullah. Bahkan Kanjeng Nabi pernah masuk ke kebun Sayyidina Abu Talhah nikah, dan beliau pernah nginom dari aing kebun nikah, dan beliau memuji dekat aing dari seger aing ria, cek nyaman kebun abon cek bagus, masya Allah kebunnya luar biasa. Alam bi Kanjeng Nabi kebun Sayyidina Abu Talhah, beki wak ke Kanjeng Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam. Apa sebaliknya kecintaan bingkok dan Sayyidina Abu Talhah? Kebun. Jadi mungkin Masjid Nabawi gak sah? Sebagian adalah kebun Sayyidina Talhah. Pas berom pegencer Pak. Jadi Masjid Nabawi Pak, persis lurus ning yaden Masjid Kanjeng Nabi sing kayak pelebar saat nikah. Jadi Masjid Nabawi mangkin nikah tanggung benih masjid karo Masjid Istiqlal nikah, benih masjid seka, benih masjid masjid sepaling bagus semarin Masjidil Haram Makkah, Masjid Nabawi Madinah ini ke sebagian tanah Sayyidina Abu Talhah. Setelah mireng ayat nikah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Siapa tahu bu jarang ngaji deh, merasa sepeda netina berdina jala bala tina bagi bingkong, cuma ya tak kira deh keng karo ajareta keng minimal mau nasi sedekah cek nyari semolpol, mau beri ke orang cek nyari sepet carpet, orang saya beri dan kadang kita tak bunga pak, mau mulai tanda ya bagi ya yang kui sekalian lah beder ya itu. Nah, jadi nikah aturan Islam 4 nikah merepat, sake, soko, tua.
Adapun saya cacat dalam soko gelap mun saumpama yocol bi kancana abun paling mudi jauh dari golongan nah dari rombong nah hayawan gelap maka tak sah hukum kebai hewan apa kurban. Paham ya? Nah, termoga itu ilmu manfaat. Termoga bisa bersedekah berinfak maka setuju saya infakaki tak bakal merugi beli bekali genteen tining Allah Subhanahu wa taala dengan catatan ikhlas karena Gusti Allah tetimun sambian berinfakkah cek nyare sebe cuba cek nyare sebe carpet sebagus saya sedak ngatakan buat di budi merah biru bunga butak ruah duboloan seboloan buan lah hutak ngadak saya dina secarpet jajal mau tak percaya sampean di dompetnya beda rame-rame teguk ruah hutak cering aja aduh jengkok situ apa situ teguk apa wis kasta bandeki kan kente saya budak uwe cek gu belagu ban cek uwe lah cek yama gaya kente sampai dah pak secarpet kia secarpet ngocak jengkok ban ku jangan secarpet lah tahu lah tahu kok dia baca langganan mau tak ke kotak ya ke umplung mau tak umplung ya kotak dia tahu jiburun lah mulai dari pasar apa stok pun jadi ebuan dari pasar abau cuko kayak beli jo sabar dinan pelebu dinan beli jo bagian wap suapat tok pokoknya ebuan beri kemeng beri lo peloto aduh tapi mason paling mulia pas ke kotak aman jadi ya waktu ini kok neng akhirat ya oleh carpet kia kakek saya keluar carpet minta tak cetak aja pun minta tak ini saya keluar pet carpet mau yama gaya ini carpet hasilnya ya carpet mon sampean mon namen carpet ya tombuna carpet namen jere ya tombu jere namun 2.000 trolia 1.000 cengke jadi di mana mo kita nemu cecil taman ki masih kula benereng bedera saya mani ke beda sih belajar kan engki apa saya kira saya kesenang motor hajo raja keluar motor aja ya, pokon kelas kuliwi sampian neka pokon mau nasi deka saya kira orang ini seneng ya beri dia lah pak cek saya kira aduh jalan berangkat dari ye beki jalan tak kena engkakan ya taslah celo kare lemde lemeruwe kabi de beki aja mula bucok ya beki mula baru ya beki nah ampun paham dari empat nih kan ki berarti selain dari empat nih tak masuk napa selain nikah nah, tetapi sebagian ulama termasuk napanya mana gelak saya terangaki jumhurul ulama walaupun di luar empat nikah kiasaki selebih sarah atau minimal pada dari empat nikah ya pada hukumah tekene yang kebaik akurban jumhurul ulama tapi sebagian ulama enggak ya empat itu termasuk khusus syariah hadhil arba'ah al-uyub mani'ah min sihatil tadhiyah wa sakata an ghairiha min al-uyub. Sebagian ulama ada empat hari cuma khusus neng empat lain dari empat hari sakatah neng berarti ada hukum tak termasuk dari empat hari selain daripada empat perkara nikah. Jumhurul ulama enten lebih luas boleh pokon sake walaupun tak persis empat hari tapi kiasaki sepada ngurangin kereke atau lebih sarah nah termoga itu ilmu manfaat wallahu alam bisawab Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhlukatik Madin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة
عد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا ذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا كل حلالا دائما وأخلا أتكيا علما نخضى بالخير ونوفى كل شر. ربنا واصلح شون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون. منون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من والوفاء كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء ضعل صحبي مصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك سارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. فهد إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخوان من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغارب هابر وبرها سوسا مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خالي عقاسم الفقيه مقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجوش بكر بن سالم وعقل بن سالم قطب ربان وثوسم الشيخ عبد القادر جيلاني وساسنا الشاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام بن هجر العسقلاني ثم إلى رسول هذا المقام الجد عبد وزوجته الوالد أحمد بن عبد الله وإخوانه ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يغشهم بالرحمة والمغفرة ويسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين. سبحانك الله.